Thang Akim Zoin, Bethel Pangzol Diesel Auto Service Association in Songza Khopile Simun Kota Omi PT Hwalnain, Alainu Extension Board in Tunizing Kaldak Sagile Kimin Line Takon Hiana, Simun Kothwa Neuhi, Tutut Kinga Danin, Bethel Pangzol Diesel Auto Service Association Noya Member Somli Velomin, Group Khat Pangzola Kipanin Tuibang Peace Ground Tantai Tungwa, Group Dangte Bethel Veng Niulam Ka Kipanin CY Road Zui Sukin, Jayon Veng Tuibang Tantaiwa, Zion Veng Kogala Songza Khopile, Simun Kota Omi PTN, Amaw Khosunga Ludyangit na Aboldung Zuyun, Bethel Pangzol Diesel Auto Service Association Member Tien, Mi PT Khwalna, Line Extension Hon Boluhin Kigenhi. Tuzing Kala Line Takhon Hyang Nahuna, Simun Kot Khohausa Wholesale Association Te Tunga Kipat Hugenin, Reverend Zam Khothang Baite, EMP, Manipur Synod Moderator in Pathian Kiangalat Nania, Simun Kot Khohausa in Fleck of Ball He. Yai line thak tunia hon hia khimale boina tuam om ziakin January ni somle thumsang ni le somle guka panin zui pathidi nga ni tengin yai line na diesel auto somle gya tai to ading him yai line na tai te Bethel Veng New Lamka ki panin CY Road Zoin Tuibang Peace Ground Tuibang Downtown le Songza Khopi tonin Simun Kota kinga dingo hin thutut kinga hi Manipur Singtangam Humbit na dia hinna anapia salpha mi kwate sungkwanten Churachandpur Police Station OCT thangzamwan kimupiin FIR akin lama filing in no na vanei uhi yai huna salpha sungkwante kimtaka telbanwa numei poltele lawyer bangza hiamten kithwa piwa akin lama FIR file sakding in no na newa yai thu bola hi tanin ki hona nei lel lai uhi thutut kinga danin Manipur Assembly in Singtang mite digna letanvo palzuta gamle leitang laksu na dingin bil thumpaswa he ziakin ki phinna na sata komin mi kwan si na twa ko hi salpha mi kwate sina to kisain police in sumato tungtonin general diarrhea complaint get lutwa himale tu ni tan FIR get lut hinai lo lai hi salpha sungkwanten FIR file the na dingin tu malama panin pan analama leu tu ni tan police in FIR file saknai lo wa tu ni in leng OC Churachandpur Police Station in Judicial Inquiry Hiamahi Keile Magistrate Inquiry Nyat Jodingin Anahaswana ki hona leng so sang sim man ma ma yai thu bola hi tana ki hona nei lai wa hi manin FIR a file lo bangma thu the hinai lo hi midang asi tele putia apoimo banga khat file sak theya bangje ka hi Churachandpuram te file sak thelo am hiam kichinwam de chulaya Huchiri ale mi pile moble ki control zo lai jaka yai kha mi hing si san thu hin chen nang file thelo dina chi sia ka ki mai mai ai ki chaki ki ja kon lo phoi jaka kha adam thei thei ai ge na ele no khong ma ei mi na hi ja kwa adam dam hong ki kwan ki kan zel ki kan zel hoi da na kyom hin sin kuchilawa file thelo mong ni chi pen chu koi ma da na india da na yom de ki ka mong Samson Popi General Headquarters in Hong Tung Ding January ni somle thumsang ni le somle nga son madak somle khatin Angels Place Bungmala SSPP Foundation Day asom gugle kwa veina le Samson Award Home hian na nei ding ohi hei hun zan na hi le upa vi vung zathang member standing committee in thumna hong hia in lian zapau samte president SSPP General Headquarters in Vaido na thugen dinga Reverend S. Vungmin Thang General Secretary EBC Makain SSPP Heutu Anamwaliam Sate Bana Gamle Leitang Adia Hinna Anapia Salpa Mi Kwate So na Hunza Tidinga Nyang Biaglal Chairman SASC Makain SSPP Member Siamsin Nalamalo China Ananga Tung 20 Kianga Siamsin Award Pia Kianga Omdinghi Sunung Da Khatin Tule Tununga Siamsin Paul Pin Hi Dia Hoi Asakte Chithu Pizangin Haulim na Omdinga Tilian Chinpao Vice President Internal SSPP General Headquarters in Makai Dinghi Tuni Sun Madak Somle Khatin Dr. Thangchin Khum Guite CMO Churachandpur Makain CMO Conference Hall Program Implementation Plan PIP to kisai district level workshop ne inom hi yai meeting
Medical Superintendent, District Hospital, DFWO, DIO, Blood Bank, Non-Communicable Disease, Integrated Disease Surveillance Program, RNTCP, NVB, DCP, National Control of Blindness, National Mental Health Program, National Program of Prevention and Control Deafness, National Tobacco Control Program le, National Leprosy Elimination Program bana, Female Health Worker Training School apan Representative Khatchiat bana, PHC, CHC tuam Medical Officer in Charge tengle, District Program Management Unit a staff tiang kim takin ki helwa, Medical Department waya Department tuam tien, sang nile som nagukapan som nasagi sunga ding, Plan and Project tuam a bolding dan to kisay gen home na oma, Dr. Thangchin Hub Guite CMO Churuchan Purle, Seboy Mate, DPM, NRH M10 sinsak na ni uhi. Angels Vision Alignment Semlel Ti Ginson Lian Kumsom ni Legat Sana of Ti Thong Zalamo Vengnuam, Niwlam Kayin, Tuni Sun Madak Som Lekhat Le Mid Som Lilenga Vela, PT Sports Complex Kim Laka Cable Mainline Guiniam Chikchika Kizante, Dom Sanga Na Semlai, High Tension Guin Mana, Kinta Kalam Kadam Doin to Tahi Nungin Dr. Ten Rims Infala at Colding in Rifarwa, Tunima Sunung Dang Ni in, Infala Puak Sukinomhi, Tutut Kinga Danin, Tuni Sun Madak Som Lekhat Le Minute Som Lilenga Velin, Tigin Son Lian Le Alom Ten, PT Sports Complex Kim Laka, Mainline Guiniam Chika Kizante Dom Sangin Na Semwa, Ama intunga pangin cable guite kai tanga omlai hui nungin intunga high tension niam chika kizan mood lingin intunga tigin son lian mana in kimin kyanga mi pilwang hian khatin kin takin khomin thang powerhouse a mewak sumitin ahin na humbit theya hin ki gen hi tigin son lian puanak le khekol teng kang tumveka akong noi lam teng le anungjang teng leng kang na sama main ataksa 60% vel kang hin Dr. Ten gen ohi tigin son lian din munbel lau thong huai lua hi ke male doctorin hoitaka et kol ade iziaka infala refara hin leng ki gen hi Thado Students Association TSA Churachanpur in Tiang 9 tunin Koite Playground na the second All India TSA Fest 2016 ne inoma India Gamsung Muntuam tuama TSA member tamtak ki heluhi the second All India TSA Fest hile tuni jing lamdak somin Koite Playground na kipana Reverend Gin Khosim, Principal DTS K. Salbungin, Fest Hon Nanein, Lammin Lun Sing Sid, President TSA General Headquarters in Thado Students Association Puan Lap Kai Pala, Member Pai Homten TSA Lapi Sain, James Hawkib, General Secretary, TSA General Headquarters in All India TSA Fest na tuble angim te pulang nanehi. Tutut kinga adanin, tulelin India Gamsung Muntuam Toma TSA Brands Tuam Tuam Kwa Omin, tu sun huna, Brands Tuam Tuam Tien, Kipol limnadan in football kimol na ni uhi. Tuni sunung daglin closing ceremony oma Lian Zapaw Samte President SSPP General Headquarters in Chief Guest Hinato Wapin Thado Winpi General Headquarters President Lui Demang Hawkip Functional President in Panga Paul Lalchan Hima President MJet Oturachanpur in Guest of Honor Hinato the second All India TSA Fest 2016 closing ceremony Wapi Program Hunsungin Guest of Honor Apang Paul Lalchan Hima in Thado Conclave 2015 video hon hyang na in TSA member Thado Kuki subjecta overall topper hi na nga te pa toina ombana mi poi mo chiala omtia panthugen ngai hyang na oma upa khamtin lam kipgen chairman Koite EC charge in TSA Fest khang na ne hi the tuni hi chief TSA All India Fest hung pang ho chu hile Bengaluru TSA Chandel TSA Churachandpur Delhi and NCR, Dima Hasao Assam, Hyderabad, Imphal, Chile, Punjab, TSA Abona, Tunihin, Panahan Lavin, Hichi Lamkai Honzong, friendly match na iso Kevin, Chongle, Hichilaya, Team Zose in Kitep Gol se Panahan Lavin, Chongle Mipiin, tu Geahin. Program cho chal halzingin ni thayong program kinaidihin cho abani Jesus Christ inat hu puangjak tu dia kisahya USA pansana Paul Kibol for one life day sainayin HSA campus Rengkaya January ni somle li sang ni le somle guktan dai ding Children's Retreat 2016 kichi tunin ke panhi Children's Retreat kichi a hile for one life ten Churachandpur district sunga omnaw pangtien Jesus Christ in na athei chang jok siam na ding ngim nain sang ni le somle thum kuma pan hon pathya ku hiya
kum masalamin Northeastern Children's Home Bethlehem veng rengkaya nei in ana omseka mi tam josem hiai huna awaki healthy na dingu tupna tu kuma Children's Retreat pen HSA campus rengkaya zata omhin ki gen hi tutungin leng USA pan worship team le volunteer bangza hiam hong ki helnonin muntuam tuama pan naw pangzanga wal hiai huna pai khomu hi Children's Retreat in a tuppe na hi le pathian thu ngai hiak le pathian thua ki pol lim ding chi a hi dong zoin tunia pan ni tingin pathian la saka ki pol khom na om ding bana ki mol na tuam ne hidinga lem chin tuam la na leng omen thugen tu tuam tin thugen na hun jang ding hi hai Children's Retreat a telut khem pe chik lai pe win tel thei dinga ni teng jing lam dak somin program pathi ding hin thutut kinga hi